Sve što smo rekli za slovo ain vezano za pisanje i za spajanje, kažemo i za slovo gain, s tim što postoji razlika, a to je da stavimo iznad harfa gain jednu tačku koja je sastavni dio ovog slova. Prilikom izgovora kažemo da ne postoji ovo slovo u našem jeziku, a najbliže što možemo naći jeste slovo g. Izgovara se tako što se grlo stisne i stavi u položaj za izgovor našeg slova g, a zatim se pusti da prostruji zrak bez spajanja zadnjeg dijela jezika i grla, kao na primjer g, g. Fetha e se nad njim izgovara a tenvin n se izgovara an, pa kažemo ga, ga, gan, gan. Svojstva ovog slova su zvonkost, mehkoća, krupnoća i zapreka, a od primjera koje možemo naći u Kur'anu su el-ganiju, el-ganiju, garabibu, garabibu, gafurun, gafurun. Način pisanja ovoga slova je identičan pisanju harfa ain, kao što možemo vidjeti u gornjem dijelu ove stranice. Vježba ovog slova glasi ga, gu, gi, g, gan, gun, gu, gin, gi, gajnun, gaibun, gaibun, ghibatun, ghibatun, garibun, غريب غزوة غزوة غفر غفر لا تكن لا تكن من المغضوب عليهم من المغضوب عليهم من المغضوب عليهم ولا الضالين ولا الضالين لا يغفر الذنوب لا يغفر الذنوب لا يغفر الذنوب إلا الغفور إلا الغفور إلا الغفور الغفار 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 الغني الغني. Praktični primjer iz Kur'ana, kaže Allah tebareke wa ta'ala: Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. kaže Allah tebareke wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O vjernici, bojte se Allaha onako kako se treba bojati i umirite samo kao muslimani.